Kajing rung jubor jong sipai yada kaput ke Border Security Force hakawai ke long ying hakuliang hakamit jong kakat kandai tare ujel leo arjar psau halor ke nong rem makidan kajing adai bat ki kam khayitu ya ke sini ke balapoi sedu uput ba weu rang ba ula syabam syasyo hadu ba undaman saw haki benta ke krung kandap siteo hendrai hadu menta 4 yok khubor ke ai ke ba ke sarkar jela ka dan ban pensai syakipat ba ke jela Hapadeng kejing don kejing keno mar kaliang kata na kaliang gipat ba kumju uru na kaliang ke BSF Henry ban syaipat yaki basa ke umdum ke sorkar keempat pentip ya ke sedang kekut jong kate kejing ja ke badang sudap ban ja hakatayo baladap Hakabede berkani kejing ja kisipai BSF kila ujor bagi syak tombor haka kenhuan kinong kayi sini tu na kate kesnong ke bapenlong ya ki armut ki BSF haka jing bitar bandrung hapok kawai ke yeng kat ba ki trayeng kila keno bagi syak berngam babat bor haki BSF Henry kate kejing ja kala penlong ya Kakasi Students Union East Giant Hills Unit ban let bo da kejing ujor hakmat u Deputy Commissioner ka East Giant Hills District kentop ya ke DGP ke Tenat Pulen hakejing bomdon UDC ke seng kala yok ban kendu yok Additional Deputy Commissioner uba G Warjeri bat ban buru ya kejing ujor Hakajing ujor ke seng kala ong bagajing rung jubor ki sipai BSF hakate ka yeng ka long ka bam ya hap bat de ban penshitam kat kum ka anya gi badon kti ban le ya kate ka kam Bat kum juru ban ai jing rap na kabenta ka long yeng ka bala hab ban mat yi jing e. Nalor kata keseng kalalai ban ujor ru syaga DGP ke jela ban penken ria ki BSF ki bahasuna perdi bat kitu ki badan ha ke National Highway ban rio ha kaput jong snong dona umblu bat rata cera. Tengah jing ide beketu ke jing jana ke liang USP ula ajeng ula itu yengi kum keseng ban ke liang ke Police Department Habai day berketu ke jing syak takti jong ketu ke kena ke badang rid kerta kalau don ke jing register ke kes apa women police. Bat habai day berketu ke jing tahun jing kurma jong ki pulit apa ketu ke jing kesem apa kesenang kuliah. Nak kalian ke level yang USP ulah ada tung. Ya ke inquiry ke ban shimti da u DSP jong ke crime jong ke East Giant Hills District. Tengi nak kalian keseng isu akmi genti. Ya ke kata inquiry ke jongki pulit bakila inquiry bat ngikwa ban pet ru ba ke ki pulit kila anar kene ke jingja na marangi ila da jaya ori duria khamtam kum ya ka pokso ke wena ke kes ke bahak ba ma ke jingsha tambor jongki kelung kena ke jing shongkha kena wat ya ke FIR 4 register ru ki pulit kila kem henre ke ba penlengo yangi keseng telang ba bale ki pulit haduk mentakim 4 kem ya kini ki BSF Hakawai kaliang kaseng Giantian National Council lingbau President uba Sambor Milingdo ulak kentu jur ya katu kolong yeng bersakta bakim day ban ngop hakino gino ki bot jali jo jong ki BSF ban weng ye ka kis Henry de ban yat bet chakmat ban yo e jing bishar ka bahok badru ban pentip bakila dap ban ya kendo markmat baru SP ka East Giant Hills District Kenturu ya ki bahayi ngasem jong katu ka yeng kepala mat ya katu ka jingja Bakim day ban ngop haka tim jali jom kini ki BSF ban withdraw ke kes nre ai ba kes kan ya chikmat kanang bakini ki BSF kin yo ya kata ka jing penshitom ko jong ki na marwatla ka police department ka fail ka state department ka fail andre ngidang don ka jing shenya ka judicial inquiry le ne ka court dan ingat scam bangin sayo ka jing bishar ka bahok bar sa kaweru ngikwa ya ka state government bahkan ban pressure ya ki state police Makin lah ya kebadan kam bat ngikwa ru baga ain country kam law de pulit na BSF Indian Army le daw pungkain ya ka ain ngikwa baga ain kan law selen sar ya barok Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya